Murdabat! 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 Kusami Murdabat! Murdabat! Metang along ri, metang hawar kacarai kom nang ji, long li pilang kacarai kom nang ji along ke rat charia song pathinang ni, lapen thoro malam pathinang ni, long li pilang kacarai kom dun ji along ke eklai vet si do nang ji, athe long li avite khai ke du ji adim avilupura, kedam tang jahong ni pai trok siar ni song lapen thoro malam avi pin pen eklai vet chingrum si Kachesong sai deng pondo. Kachesong Ahoi West Karbi Anglong District ke Parlo Jismed Lakhai si Dwaramla constituency angkang penang anadim along Nagaon Matihojai district ng Parlo Tanglo. Bangso Aphuthak purun chingki chingwai pon bomlo. Bon tapinyar ni antakichun tek pon long lilang. Laso jong Ahoi long li atu Ahoi along apong Alamki ng klang bomlo. Bangso jong jahong ni pai troxier ni votat lang so ser di honak klam along Havara Thurpak si term pado pon. Bangso dharna ki padopon along Karbi lo charlia song kes e tum pen patir pipon si break jump rong a rat tum chirap chitodun. MLA G2 Goswami Jongsi Assam Gazette Apurki Mochini Pame Melang Pulote Lang Proitha. Baithalang son tan Nagaon along le lang pu MLA G2 Goswami abangke KAS asong pen ningdo kipaklang. Arm parta KAC aphan KSA hin pen non ta thang nalalam the ning jeje pinlang. Sidami jong si baithalang so go pinni gina hok do kok purute KSA pen lang ding de lapen an parta MLA G2 Goswami lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habib Teron tumsi adai chen beknangji pusi KSA pen ningje pon. Pila bang lalo kedam tang kari ke thomarni laso chiklu jakhong ko ni phai ke thomarni othat langso dolong along ino da bang bu bang thut pen othat langso ke Karbi Anglong gali pu Gusami ke hai kaningje labangili tum ningduk lo kasini tum apong chisong lo semet pet labang so Aphuthak prabjin ben kapat seragi panse ni tumi Karbi lo chali asong othat langso ma chuni ni lo athila ke Karbi Anglong already kitang lo patsi lage ni tum Karbi Anglong busi tum chiputhit lo lasi Jitu Gusami ke hai jong si kachini kang tum do bangte alangli lahai Assam Gazette amukhap langphuitha lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum prabjin me labangso RDNA bultangte biniarni anta me Karbi Anglong Autonomous Council pani tum Karbi lo chali asong pen ithita ningje jela jongsi pini pen lamthe sida Karbi Anglong Autonomous Council ma chepaklang the pen ke bang jilangarni jongsi Karbi Anglong pana ne kana othat langso kana ne kana hok kok pane Karbi lo chali asong pen ke lang dije pine kana hok kok bultangte Jitu Gusami lapen Dr. Habib Teron alang itum adai chen ningji alang itum biniarni da pikosi Karbi Anglong Autonomous Council na lamthi sia chepaklang ye dalo labaini tum isi kamjukang tum lo MLA G2 Goswami ke dam tang apora hot ke isi kachari atuma phan thang nat ki pachini awi pin pen kang hu aso ason wang joisi long le Ahoi alam kali kalang kaning je thap jok pin yar ni long ri arlo chikli ke bang aso si pati hur nutlo G2 Goswami ডাঙৰীয়া আমাৰ বৈঠালাংছত আহি পেলাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নথকাকৈ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সদস্যসকলক একো খা খবৰ নোলোৱাকৈ তেওঁ মনে মনে চুৰৰ দৰে আহি পেলাই আমাৰ বৈঠালাংছত যিটো নেকি কাৰ্বি আংলং সীমামূৰীয়া এলেকাত আহি তেওঁ কাৰ্বি লাংপি আধাখিনিতো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাটি বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে তাৰ বাবে আজি বৈঠালাংছ সমাজৰ এনেকুৱা কেচকাল লাগি গৈছে যে আমি কোনফালে থাকিম অশান্তি সৃষ্টি হৈছে আমাৰ ইয়াত সেই অশান্তিৰ বিষয়টো কিয় হৈছে এইটো এক নম্বৰটো হৈছে জিতু গোস্বামী দেৱ এজন MLA হৈ তেওঁ এজন বিধায়ক হৈ কিয় এনে ধৰণৰ কাম কৰিলে তেওঁ ভূগোল পঢ়ি আহিব লাগিছিলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কিতাপ নপঢ়াকৈ কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী নজনাকৈ আমাৰ বৈঠালাংছত আহি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিত আহি তেওঁ এনে ধৰণৰ কাম কৰি থৈ গৈছে এনে ধৰণৰ অশান্তি বিয়পাই থৈ গৈছে তেওঁ এজন পুক হিচাপে ইয়াত পৰিচিত হৈছে alangli history nang Charlie si wang nang je podo alangli inut ingkia song si Karbi Anglong wang amat pati hur nutlo puta Kachesong radatum ningje pontu nilitu mahawara long pen dual voter mate Karbi Anglong pen ta voter dokok la pen nogang hojai pen voter dokok la so joksi warsai nang chu endun bomlo lasibang so dual voter sa bangke un anaki prap pen ing thanang po la pen Karbi Anglong alo bangke panchayat election sa tami nang bibedet nang puputa Kachesong radatum pen ningje pontu
jakong pen pokti pen jakong lang no bidi lang no pen lang ponsai election nang di bo idarti lasi asam sarkar phana me chuning rile thorlo lapen team Karbi Anglong Autonomous Council me chuning rile thorlo labangso homoisa bange unti kepra ben bange la duel putar ko pabidana po lapen ako 2 number bange ponsai election bang dak pen uthai serak nang po dong ti uthai serak re pulo dang de ke bang ilang ni bang set pungsia chesongji News Report KTV News.